Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua malulla magelia matarlaqtanchipa ujankichkan wawqillaykuna pariykuna kaynata rikichay karanchkanchik revista semanal Rimarininchi nisqan programanchikwan kunan riki wawqillaykuna pariykuna kunan tarikurachkanchik iskay chunka qanchisnin diciembre killa kananqa última semana wawqillaykuna pariykuna kay wata avyaykunapaq kay 2025 ripukunqa así que último sábado wawqillaykuna pariykuna kunanginataqa ya enero piña kachka sunchika enero killa piña briki wawqillaykuna pani challaykuna bien wawqillaykuna pariykuna chaynaqa riki mas rimari riki kay programanchik punta qallaypiqa rimakuykuylla riki taytanchikpa sutinpi llapa challaykichispa chaynaqa ya kaqay revista semanal Rimarininchik ña chaykaramunña riki wawqichalay pani chalaykunanñataq ya chiqapchaqña yaykuykullasunchik kay programallanchikta. A ver, kay riki willakuy chayamun wawqillaykuna pariykuna nina rawray llaqtanchikunapi kunan mana ni parapas kanchu jura kañaypi runapas y kañaykunku riki wawqillaykuna pariykuna kay parqawanka Lucas Pata nisqanlawpi riki kay nina rawray wawqillaykuna pariykuna kay Acocro lawpi kay distrito Acocro distrito Acos Vinchos chay lawman iskay distrito kamas linda pichik chay nina rawray kachkan riki wawqillaykuna pariykuna entonces chay nina rawray riki kunan rikukamuchkan riki seguramente wak chimpamanta rikaw nina rawray wawqillaykuna pariykuna porque runakuna riki siempre kañakuchkanku rikaw kañakuypim runaq jurata kañachkanku pinsirachik mana chayllachu hukpas nina rawray wawqillaykuna pariykuna kay tisaq foto kachkan mananta nimantapas churarqanchikchu pero wawqillaykuna pariykuna kay yawanlla riki tupasunchik nina rawray karon riki o kachkan nisunchik kay Vilcaswaman lawpipas Vilcaslawman lawmantasus kay willakuy chayamun sí Vilcaswaman ima pasakuran incluso llaqta challaman incluso llaqta lado challampi chay nina rawray karon imaynanpi porque panichanchik se jurata riki kañakullasqa ay jura yanqaña mejor kañaykusaq nispa riki kañarqa juraqa wawqillaykuna pariykuna vencerullan riki ajay kaypi kachkan riki kay llaqta ukumanta qawakuchkan idewa kay waqaychin awaqay kañakuy chay llaqta altullampi wawqillaykuna pariykuna kay Vilcaswaman chakranta riki kañarqa hinaptin riki vencerachikun riki vencerachikun wawqillaykuna pariykuna incluso villakunapas kachkan prenden yukalto wajay prende yukal chimanacho pino no es eucalipto es mano eucalipto es yukalto kumba erupat pino chuna eucalipto hukmaya kayram hoy ko ari wawqillaykuna pariykuna kaynan pasakurun nina rawray kay Vilcaswamanpipas paninchik riki kañakurqa chakranta
Jurakunata cañarosa nispa como chaki kachkan jurallaña manaña uywapas kanñachu ancha chay jura mikunanpaqpas venceron y miracoron incluso niscan apoyo a autoridades nis claro chay autoridad kunan pawallarqakuchkan luego llapas amachanago mana chayqa tokoy waqta toroparon vilkaswaman llaqtaman chayaramunqa porque kay llaqta alto chalampi chay ninarauraq kachkan según kay hawasqanchikman hinaqa wawqillaykuna pallaykuna runaman kañakuypi wawqichalay panchalay mana kañakuspaqa manam kanmanchu kañaspapas kañanariki ama chay jurakunaman ama chaynaman hayparunanpaq patankunata cortaykarispa aspiykarispaniki putmaykachispa kayta hayparunmanmi chawpilaman huñuchaykuspami wawqillaykuna pallaykuna kañakuna kunanqa kañakuypas mallaymama monitoreachkarqanchik programata ya está monitoreando programa no tengo huklawan pasaron bien wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakuchkan llaqtanchikkunapi rika vilkaswamanlapi chayna tarika wawqillaykuna pallaykuna wayku riki kay provincia Calca Cusco lawpi mamallaymama kay nada parachakunapas travesiachkantaqma llaqtanchikkunata rika kay Cusco lawpi Calca lawpi wawqillaykuna pallaykuna parachaykullasqa allinmi parachaykullan pero nishutataqa riki locoron locoroptin llaqa riki wayku awliu kay provincia Calca chaypi llaqa chakachanta riki wawqillaykuna pallaykuna aparapan tensi manan chakachan kaptin riki chimpanankupi kanqachu chaypiqa riki chakatachik ruwananku chay modular nisqallantapas riki machayqa kay para cercamuchkaña imantam chimpanqaku porque necesario wawqillaykuna pallaykuna necesario más rimari wawqillaykuna panchallaykuna más rimari kay programallanchikpi chayñata riki chaynallataq ex director de UGEL Loreto lawpi Yunka lawpi yachaq tiyaq wañukullasqa wawqillaykuna pallaykuna tensi riki chaqaya Ministerio Público Policía taquchakuchkan riki imaynanpis chay wañukullan incluso paisi kasqa colaborador eficaz en el clan del Cheque hinaptinqa wañurachinku posiblemente rika como testigo kachkanki declarakuna no wañurachisunchi no hay testigo pues manan testigo kaptinqa manan declaraqnin kanqañachu rika wawqillaykuna pallaykuna qué tal chayna riki justicia kay Perú suyunchikpa wawqichalay panchalay justiciam riki imanaspapas imanasuntaq chayñata riki chaynallataq kay llaqtamasinchikpas minero llamkapakullan riki wawqillaykuna pallaykuna Icalawpi kachkan minakuna altun urqukunapi paisi riki kay Wanta llaqtayuq Huamanguilla Wanta llaqtayuq ari Huamanguilla riki distrito provincia Wantaman pertenece entonces chay llaqtayuq kakullan paisi riki hayakamusqa bueno hampuchkaneña Navidad pasananchikpaq nispa kay Navidadpaq riki hampullasqa riki wawqillaykuna pallaykuna ayllukunawan pasaykunanpaq como mineroqa riki qullqita tajikuykuspachik qullqisapa hampullan tensi mana chayamunchu wawqillaykuna panichallaykuna paymi kasqa riki Everreta Mozo Sosa kimsa chunku watayuq ayllu watukuq chayamunchu chay qullqisapa kaptinchum chaypi asaltaspanku wañu imarachinku mana chiki niswanchu chakiwanchik hamuchkan qullqisapa kasqan mana chaytaqa niswanchu porque chayninapi hinayarqa bueno qullqisapa kaptinchiki chaypi riki pipas riki sequ imarullan
acá hay 24 de diciembre ni sandal sampos. Wow, 24 manda 25 ya camas chayamon nang kikar kawa ko con palegón. Oh. Claro, con andaban hasta pajarin sama chay España rica le cotinan carga, incluso feriado de miércoles, entonces jueves ya. Y maya pasaron wow que llegó una palegón. Porque ningri kiao hay kuchuman se jamos incluso que wamangamam chayaramos ganas que wamangaman porque cámara seguridad chay tariki watukunku naptin si chay pikachkan chayamuskan wawqillaykunapa pallaykuna hinatinqa sichum kaypiña kaspaqa maymanma pasaron chay wiraquchaqa pantaronchu llaqtanta manacha no ikamanta kayman chayramurani mana ikallapichu chinkaronqa sino kaypiña yaqay terrapuerto kachkan kamarakuna chaypiña hawarunkuña tarirunkuña chayaramusqanta chay namanta rikaw chay agenciamanta lluqsiykaramun chay terrapuerto chaymanta y chaymantaqa mana yachakunchu maylawman risqa y kamas chay punchawta rikaw 24 ahí tarden pasanankupak wamankillaman qariki cercallaña mana ñamiki karuñachu anki particularta tomaykuspapas una horita nomás wawqillaykunpalay urachallan kay wamankamanta waka naman wamankillamanqa si wantamam suq urallata hasta menos carrumaq tachata corrispaqa imaya pasarullan paymi Ever Retamoso Sosa icha rikukullankichik chaypi ayllunkuna mascallachkan wawqillaykuna pallaykuna pariki 24, 25 taq chayamunchu porque ña comunicanakunakuña hampusqanta hinaspariki ayllukunapas mana chayamutin ya denunciaykunakuña ya pasó ya 48 horas kunaqa 27 mil kachkanchik chayraq rikaw según leyman hina una hincharaqa iskay punchawchinan pasanan nispanin rikaw ya 25, 26 suficiente ya denuncia kachkanña chayna yanapaykullasunchu wawqillaykuna pallaykuna chaypi rikukullankichik kay wamangam chayaramutinchu kaqnin costalearonpis kanmanchik chay rikaw mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi imataq chay ima willakuytaq kay chayamullan bueno willakuykuna chayamuchkantaqma mas rimari riku wawqillaykuna pallaykuna revisaykullachkanchik manaraq kay noticias internacionales nisqami yaykuchkaspa tumpata qhawarisunchu wawqillaykuna pallaykuna kay nina nichkani kay rupay nina rupachkantaqa ninapas rupakuntaqmi kaw kay rupay si wawqillaykuna pallaykuna nisiota kay wamanganchikta afectaykullachkan kay chamchuraykusunchik kajaya de 13 tutanqachkan 13 kunan a ver haykapitaq kachkanchik kay temperatura 18 nichkan maquinaypi a ver celularpi ima nichkantaq celular 18 grados sí 18 allinllan kasqa 18 grados no 14 kachkan celularpiqa wasi ukupi kachkani justamente para tumpalla nichkan kayqa para lluvia débil punchawsi haypachkan kay pistapi hasta 31 grados wawqillaykuna pallaykuna chay 31 grados qariqa hasta rupay mirikaw joni wawqillaykuna pallaykuna kay rupayqa mana kay Huamanga llaqtallapichu sino afectachkantaq kay como provincias como Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huancasancos, Sucre,
Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarasara, y chayna wakir llaqtakunatapas. Hikutaykullachkanta wawqillaykuna pallaykuna kay Europay. Paraja manataq kanchu justamente kay kay napirikaw kay chaki kasqanrayku, aw chaki kasqanrayku riki wawqillaykuna pallaykuna kay ninarawray riki paqarichkan llaqtanchikkunapi parikaw. Bueno, kay akukrumanta qawaykusunchik kay ninarawrayta, akukrumantapis chaykamunña kay grabasqa. Ahora vamos a ver un poquito de akokro kaynam akokro periki kay ninarawray kuytiwansi kaytaqa pigarachinku nisqanku kay akoklawpiqa kuytita rik tuqyachisqaku entonces chay pigaron juraman chaymanta qallakuyku ninarawrayqa nisqanku ¿está? Kaychu waknataña ruparusqa waktukuy waqtata ruparamusqa wawqillaykuna pallaykuna ayta waq liw rupasqaña kaylawta avanzakanchu matatata kapuchkan jurata ichuta awakpiña waykunlawman suramuchkan allindaña ruparusqa wawqillaykuna pallaykuna tukuy punchu rupakurqa qayna punchawmantarachusmi kay rupayaq kachkan wakampiqa chisiraqmi tumpata qhawarichiskarqani rupakuchkanisqa chaychik mirakan tukuy tuta ami rupakuchkan rikaw ahí está mayay mama akokrum chayna niki ninarawray kakuchkan rikaw ahí está justamente kay tuta hace chisituta kay chisituta grabasanga chisituta mandaramu kay ninarawray ahí está rupakuchkan tutaqa waknallata hawakun tutaqa riki rikunchik mayna rupakumus sutiga riki nina wawqillaykuna rupakuchka parachalla chashniykamullan wawqillaykuna está akokro así que amachaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna akokro lawpi mana chayqa riki liwmi ruparullanqa riki purunchakunata riki purunpi kaq jurachakunata sachakunata tukuy tarisqanta riki wawqillaykuna pallallaykuna chaymantaqa riki pasasunchik kay noticias internacionales nisqanman riki wawqillaykuna pallaykuna noticias internacionales chaypi rimarirunchik achkallaña rimariykuna kakullachkan riki a ver, más caigo, ahí está. Noticias internacionales, wawqillaykuna pallaykuna. Bien, qallaykusunchik kay base militar Ecuador, mallaymama kay Donald Trump riki base militar tariki kay Ecuador Peruraykullachkan llaqta mana munanchu pero kay Novoa riki chaskikuykun ari kay Perupipas base militar kachun nisqankumi a pesar de que militarkuna estadounidense kachkan chaynam sapa llaqtapi kachkan riki militarninkuna chaynintakaman llaqtata controlanku rikaw disimulawchalla riki wawqillaykuna pallaykuna chay militarkunam riki kayna civilman pachakuykus llaqtapi muyurichkanku riki disimulawchalla en España willayta apachkanku riki patronninman jefenman riki kay Estados Unidos mani wawqillaykuna pallaykuna entonces chaypi riki nisqanku mana munanikuchu nispataq wakiq llaqta runakunaqa riki wawqillaykuna pallaykuna ari pima mayma munanqa llaqtanchikqa kuyaq mana llaqta kuyaqllami riki mana qhariqa wawqillaykuna pallaykuna. A ver, tenemos un poquito de información, creo, a ver. La noticia al día, con una cobertura especial desde Sudamérica. Estados Unidos ha iniciado un despliegue militar en la base ecuatoriana de Manta. La operación, catalogada como temporal y de cooperación antinarcóticos por la Embajada norteamericana en Quito, se produce apenas un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en referéndum el retorno de bases extranjeras.
Analistas regionales consultados por este medio advierten que el movimiento va más allá del combate al narcotráfico. La ubicación estratégica de Manta frente al Pacífico ofrece a Washington una plataforma de vigilancia y proyección de poder hacia la región andina y significativamente hacia Venezuela. Imapak si chay base militar servikon base militar ga servikon chay nintakama atinin tajawachikunampak munaychakunampak y imapas haykapas guerra hallaykon Venezuela Ecuador llaman mandan galegao como chay base kangaña chay avión tiamonja entonces Venezuela atacan acá orang laomanta ricao aquí Colombia nunca chican orang laopeja a ver cosa mapaita tu pachicanchum Ecuador van con Venezuela manachos meo manan tu pancho Colombia van pone pero chay wani que mona chakuchkan porque ni chkan ta me que chay taita tron ricao Venezuela tokoros paga Colombia man pasako iko zonchik nis panas payata me hati gachi zonchik nata México ta nispa entonces kay Perú ta jamana imataps niwan chikcho imainampi porque kay Perú jariko augelegona pelegona Estados Unidos pamuna ichakushan chay miki mana kay Perú ta imatapas nincho pues Castillo inaya gaspan chay segunda reforma agraria chay tangachkarga payga segunda reforma agraria y mana chay ni segunda reforma chay tachus manjare con goao inaspan jurjurulango tay Castillo ta porque primera reforma agraria taita Velasco y Matarroar gale jariaror garigao ya empresa con ta manjare con gare ya empresario con no jariaro sonchi papa Estados Unidos kay Castillo América segunda reforma agraria tjallaco y con ya primera peja cancha tenga que segunda peja vas y a veces China entonces mejor jorgorosun es jorgorun cuelgue la base militar Ecuador perico augilegon pelegona China llata Marco Rubio negrik Arika ita harimarqanchikñam pasa programakunapi kay Rusia, China apoyachkan rikao. Pikuna apoyachkan kay Venezuelata, China, Rusia principalmente, pero apoyachkantaq chay Corea del Norte, apoyachkantaq Irán, ya, paykuna principalmente augeleguna paleguna, y bueno. Irán paykuna dron wan rikao dron tan fabrican ku paykuna Rusia ñataq rikao militar apoyo militar China tecnología y Corea del Norte ñataq misilkunawan rikao chay misilkunawan paykuna justo chay tariki ya echaron coña a Estados Unidos porque hay prensa alternativa nisqankuna rima kachay karqa es con yacharon ñari que kay taita Marco Rubio o inas pari que Washington be nichkanriga avión ruso kunam chaygoramo Venezuela manchay mi cuidachkan Venezuela ta atacan chitaps de Jawasoncho son amenaza para Estados Unidos nirgao o sea pay con militarmente kay Perú man aparamo eso sí alianza estratégica para Estados Unidos. Si chon Castillo inaya caspan segunda reforma agraria Trump, no, eso es peligro, peligro. Chay miki chay Congreso kunangamas rimachkango rikao. Castillo ta jorjoronchik porque era peligro, comunismo tam choranangarga chay mi jorjoronchik nispan nichkangonangamapis. Si China o Rusia basenta maipipas ruay con manco inaptenga avión ninte imatapas tieka chingman nate imauning me Estados Unidos no peligra wachkanchik ya duiña kuskanchik tam kitaway tamunawachkanchik nispamik ninko
porque hay aviones rusos y mapakta chayan que Venezuela man gusto yanapanan para allá Venezuela te yanapanan para taita Maduro te yanapanan para allá. Entonces paikon ahí o habakuchkan yariga porque mana chonche yanapakuy kan man kay Rusia pa China pa China tagriki kay Irán pa aunque na jariki kay Corea del Norte a través de Rusia apachimuchkan rigao entonces mana chupaigona payana pa kuinin kangman inapten ha kunan kama kanya Maduro tjariaron mangoño cara nya duñas kangoman cara paigona pamjay tecnología ngonawan jay avión ninguna misil ninguna jay konawan miki Venezuela konan jarilla ñagaguchkan riko awjlegon pelegona pero allinta defendichakuchko awjlegon pelegona allin defendichakuchko kay Venezuela pero Estados Unidos ñatarik mana monancho rikao mana monancho chay llaqtakuna yanapamuchkan ay kunanchikna chaqkunakama jariaruswanña llapa imanpas dueñakuykunanchikpaq nispariki wawqillaykuna pallaykuna ningrikao puntataqa kay Venezuela llaqta chay presidentekuna ñuqanchikta kasuwaqmi kanchik nispariki ningao porque Venezuela puntataqa kasuwaqmi kanchik desde Chávez chayarusqanmantam chay Hugo Chávez rikao manaña kasuwanchikñachu wakiq llaqtakunatan contagiachkan nispa rikao porque chay Madurota rikao chay Chávezpa qatiqninta qhaliyarusunchik hinaptin qariki llaqtakunapas Venezuela ruwaswanmi mejor kay Estados Uniosta piñachisunchu nispa wakiqpa riki mancharikuwasunchik nispa ninku riku awqillaykuna pallaykuna aunque chay wakiqkunataqa ñuqa yapachaykamuni pero chaynama kaypi Marco Rubio nichka punta gobiernoqa kasuwaqmi kanchik nispa kunan kay Maduroñataqa mana kasuwanchikchu nispa entonces chaywan imatataq niwachkanchik o sea mana kasuqnintaqa kaynayari que paykunaqa chiqnisqa rikao hinaspa invadinku rikao kasuqnintañataq riki mana mana porque nichkantaq riki huklaw llaqtakunapipas ñash riki kay invadirusqakuña por ejemplo Panamá riki Noruegata riki qatirusqaku rikao hinaspa chay canalta riki ruwarqa Estados Unidos pa empresankuna rikao chay dueñoyanankurayku rikao kay tayta Noruega riki nacionalizayta munarqa riki awqillaykuna pallaykuna chaynan pasakuchkan kay Venezuelapi kay Estados Unidos kuna munapayachka chayñata riki nin justamente kaymanta rimarispa kay Marco Rubio pa rimasqanta masta ampliayguspa kikin Donald Trump imanintaq kay Venezuelamanta Donald Trump menin kay Venezuela desde que tayta Hugo Chávez yaykurusqanmantam kitaruwanchik allpanchikta dueñuyasqanchik allpanchikta nin kitaruwanchik petroleonchikta kitaruwanchik empresanchikunata nin o sea kay Estados Unidos qulqiw kasqanrayku kay potencia mundial kasqanrayku imaniswantaq kayta dueñuyaq tukun rikao porque chaqaya rikao kay Estados Unidos pi kan huk doctrina de Monroe nisqan ari chayta escuela peraq primaria peraq profesor ni yachachiwarqa América para los americanos imaninantaq chay wawqillaykuna a veces chay sumaq chay rima América para los americanos chaywan nisunchik ya kay Perú y lliw runakuna peruano runakunapa hina kay vicinunchik llaqtakunallapaq
ninapajena. Pero mana chaycho significan que América para los americanos plegona. Chay tam kunan right munachkari que doctrina Monroe nisqanta kay Donald Trump. Imaninanta chay América para los americanos. Kay continente Américas, ni son Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pertenecen a Estados Unidos para los americanos. Para Estados Unidos que americano nispa sutinchaco. América nispaja maitata Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica. Ancha tarika bayona. Chay manañari que Norteamérica ni sino americanos. Alinjata de paigona ni que chay jiwichan korika chay rimaitata. Porque yo capaz colegio o escuela para América para pero alguien me quiere remaiga ni hispanecane porque América para los americanos como Perú Picachcancha somos también América entonces ya americano con la liucha pero Inglaterra España para Cuchcangota pero chay América para los americanos ni ya España mantam independencia corunchigna nispa pinzas kane chaita ching ni nangarikao nispa pero en realidad mana chaicho sino que Japan continente americano Estados Unidos pa alpan ninan se wow que le con palegona o sea chay narima y chacona kan soma narima y chacona pero en realidad ha significado un gajokta chay wang mika Estados Unidos que chay rima patio trasero de Estados Unidos ya pa kay Sudán ya pa kay continente americano pe llaqtakonak nispanigo natemen mana pipas maipas y algo mancho kay ari que jamo con gaiguera desde Punta Manta Pachamico auxiliar con pelegona. Imaginan pitas Cuba más de 60 años o auxiliar con pelegona bloqueasca. Porque Cuba mami yanapako y chayamorja desde Rusia, China, Chaymanta. Y a través de con Atacama, que hay comunismo, miraremos galina, chay sotewan, en chay sotewan, aunque Huxuticha con una piscargaya, pero chay doctrina de ¿no? De chino, de esos pensadores, Mao Zedong, chay una para allá. Entonces, chay pensamiento vamos a tener que Estados Unidos chay arte en rico bajo con pelegona. Por ejemplo, que taita, que Perú llaman de más porque por ejemplo, chay panamericanismo can ricao, no tiche panamericanismo carga chay ñatas chay reforma agraria carga un movimiento internacional o que le con pelegona manam chay Perú ya picho. ¿Por qué? Manaras que hay reforma agraria chayamuchkatin y matak pasakorja hacen dado con amiki dueño carjaco o que le con a nivel incluso a nivel mundial. No tengo que cada llactari que hacen dado taquita y tajallarin y mapas que justamente con que empresa kuna dueña nangopa porque hacen dado mantamana quita y aterja cucho bajo parte alguien ya chay reforma agraria cara jarico auxilia con y mapa a través de reforma agraria al panchiconata rica chica cheja plactayo man cotiga chonanje para justamente cheja plactayo con kunan kachkanchi dueño man hacen dado ñacho alguien soya o alguien soricao pero huk parte ja chay tascar un instrumento y mapa porque ñari que ya está mancotiga chingue ya está mandaga ya son su kuna mandaga na wan teruku wan imawam chay tericoriga chisban chay quitar ronchi concesión kuna ta chay sortewan o quita parson chiquilla pa alpanco yo concesión concesión ni nanja alpanchikta taikona dueñoan ko auxiliar con pelegona chay cuento llawan
mana chay concesión alquiler chose, no dueño, porque chay concesionario no tenga chay picaja imampas chay paikunapa. Chaymi que chay mineral en llegó una tarea que para con jefe con gorigao. Mona te concesionario con la margochata, para con una dueño de que la margochao. Hokmi que chay alquiler taca, yo anche con las prácticas en meki. Killan ni que paga chango, ya concesión pips paga joita jochango ya nada chata, rica o puchuchata. Wow. Sky narima y con una tegura chemo, ima para chay reforma agraria, rique. Hacendado con una manta a nivel internacional quitaron, rica alpa, no chay tenía tarique, como ñari que alpa estado paña. Aunque comunidad con apa ya está una estado cari que fácil taquita y cari maricao llevamos sus concesión con dorada chay mi que Perú pericao su tinje guan chigricao chay famoso ley agraria nishan imaninche ya estaron chay comunero con una himayan posesionarios. Aunque título y que canja, pero jawa al pachayawan dueño canque o coga subsuelo, subsuelo, estado garante corona. Jawa chayawan dueño canque, chay le agraria picachcan, ¿no? Ley de comunidades campesinas picachcan chay guauquile con pelego. Awairanjik, alto chacamaya, ricao, chay man alto ga, estado, chay estado grantico. Chay grantico ron, chay concesión nishan, que yo regala y caren, alto chay avión con porico. Chay lang man me que regala y caren, ricao, chay aeropero ninjik tapas, chay fose nishan tapas chingarachis, para que chay chino huevo chingarach, avión ninjik una tapas. Entonces, pienskan con un tron, a ver, Venezuela quitaron alpan chikta, petróleo chikta, chaita kutichiwasun chik. Chagay waujile con apalekon desde que Venezuela ataca y munas hankomanta rima y ninchi, o sea, programa perima y ninchik, chihap chakurun waujile con apalekon. Que Venezuela invadeja, ataca, guerra rueja, y mangraikon, petróleo raico. Alpan raico, porque alpa picachcan petróleo, jore, minerales, chaicona. Chairaico, que hay en Venezuela, ataca y tamunan, y atacachcan. Porque imaginan picha iscanin teniscan, atacachcan, porque atacachcan mike a través de huknin guerra, niscantacama. Primero manchachi iricao. Chay yapa lancha chacona perago, chay porejona tere chay pescador con chalva con tere guañola chingo. Ya pachak más taña guañola chingo, la marjuchape. Chay atacademic, chay ya taricao, chay sanciones niscan oricao. Y mana chay ya tachu, mana chay ya contento oricao, si no. Y ahí cuita monachcan ejército de Estados Unidos, Venezuela, Maduro tajariaros para que para caso cogen gobierno te cae Marco Rubio niscamina. Marco Rubio chay claro niscan. Punta gobierno con aja, que Venezuela pa punta gobierno con aja caso aranchigme. Chay Hugo Chávez y ahí con los jamantam quitaron si manan caso con de changoñacho nin. Teme que conan Estados Unidos caso cojo Runa tarik churay tamonachkan como presidente rico auxiliagon palegona kai Perú pe narika Perú pe kai gobierno cha kai Congreso man jalegos para Estados Unidos caso cojricao Estados Unidos kai taroach wak taroach amin papay konan rik mahta munaisa pa ka kuchkan goricao kai Congreso Estados Unidos pa chay aval niskan o sea pa apoyo wan ya. Acá Venezuela niskan claro está Venezuela punta ta caso aranchik mi konan gamanani caso anchiñacho y Perú mante manizonta Perú hari caso chacón
Chay tayta Castilloqa segunda reforma agraria ruwaruyta munarqa tarwayta munarqanchu rika chaymi qhariarunchik. Kunan kay congreso suwakuchunpas wanchu imatapas rurachunku ya no hay problema con tal que kasuachkanchik. No tenga riki kasuaqninchiktaqa proteccionmi nispamiku awqillaykunparaykuna. Entonces kay penskanchik trumpas llapa alpan según sichum kay Perupe nisunchik ya segunda reforma agraria karunman. Hinaspa kaqlla nacionalizaronman empresakunata chay tayta Velasco hina. Así que Estados Unidos imaynan Venezuelata waqachishkan tukuyta ruraspa chaynatan waqachiwachkaswan wawqillaykunparaykuna. Ayna sanción kakuchkan marikao. Chayna gobiernos en la sombra kakuchkan marikao como Machado Venezuelapi. Chay Guaidó nisqan hina rikao corrupto runakuna. Pero Venezuela papayam kaya ñuqaykupak nisqan rikao. Pero kay congresonchik chaynata nisqami kao. Mana kasuchakuy munaq congresitakunataqa kasuchakunki mana chayqa sequy karachikunki chayqa sequy kurunku riku wawqillaykunparaykuna hasta congresitakunatapas mana kasuchakuq munaqtaqa. Chaymi chay geopolíticamanta rimachkani. Imaynam kay Perupi pasakuchkan chayllam chay geopolíticapipas a nivel internacional pues pasaku. Chay imaynantaq a lo macro a nivel internacional chayllam llaqtanchikunapas pasaku. Manan kanchu chihap chay libertad. Hatun patrón Estados Unidos man tenía más paps igual hatun patrón también que kachkan Estados Unidos paps chay hatun patrón me Estados Unidos kamachi Estados Unidos ñata wanchik no te leuskunat kamachi wanchi y llaqtanchik piñataqmi que chay autoyaninchikuna kamachi rikao y llaqtanchikuna piñataqmi que chay autoyaninchikuna chay Estados Unidos kamachikuynin kasuchakuspa ñuqanchikta kamachi wanchi es todo un imaniswantaq escalera inalla. Bajamuchkan, subichkan chay ati riku wawqillaykunparaykuna. Así que Trump rikinin alpanchiktam petrolunchiktam chaykunatam pero imaynanpitaq petrolunchiktam quitarwanchik nin. Estados Unidos riki chay empresankunawan qallarisqa riki chay petróleo maskayta tareruspa paykuna qallarichirqaku. Justo chayna kachkatin rikiyao chay uguchapas yaykuron hinaspa nacionalizaron. Imaynanpita alpanchikta ya empresas mineras kuna riku wawqillaykunparaykuna dueño imaynan kay Perupi kachkan riki empresas mineras. Tanto soteo riku wawqillaykunparaykuna como los Shooter Perú, etcétera. Y chayna wak Venezuela karin chaytam quitaron. Esta wak Venezuela peja estado llaqtam kay gobierno dueño llapa imawan. No tiene gobierno manta kay petróleo taps rantinku wawqillaykunparaykuna. Manam kay empresa kunapachu. Y chayñata riki nin kay Venezuela atakaymanta chayta presidente Lula da Silva brasileño. Tayta Trump imatama atakanki maya chaynakuychu ama chaynakushpallataq yanin imanintaq kay Donald Trump. Ñuqaykupas kakunmi armayku, bukiku kakun ejército, por lo tanto munasqaykuta ñuqayku ruwaku imanku. Munaspaq atakarinmanku mayqa llaqtata y justamente chayta ruwarunkuña achka llaqtata. Manam kay Venezuela atakayninqa primera vez. Ñam Irán atacaron coña, ñam chay Vietnam atacaron coña, seguramente película con ataricoran que Vietnam atacas a manta, o no su arma casperico can. Mahta guaño ahora Vietnam. Afganistán. Tanto ya está con ataña América que Estados Unidos atacaron ño que llegan película. Una niñata a través de Israel, aquí que Estados Unidos atacan, pero a través de Israel atacaron jamás niscan con Atarica y
na pericao kay en Franja de Gaza nisqanpi. Estados Unidos pa kamachisqanmi wawqiykuna peleykuna. Porque chay Franja de Gaza pega chay Hamaskuna mana Estados Unidos kasuchakuyta munarqañachu. No, está ya, hay que eliminar. Chayñata wawqiykuna peleykuna petróleo de Bella desafía incautación de EU mamá. Kay lamar huchapi kay Caribe nisqanpi Caribe mi kachkanga kay Océano Atlántico patan rikao pukurucha riki chay Caribe pinga achka llaqtakuna y chay mantaqa riki islakuna machu islakuna chay pinga kachkan Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Islas Antillas, etcétera. Y lindanñataq muyurichkan rikao todo Centroamérica kay waklao manjawaq México, Estados Unidos, Canadá, y que ahora lo añade Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Paigona, en Aspa, Brasil, Argentina. Che económico que le compra tupan Atlántico lado. Pero que hay Caribe en Iscani que che Pucurucha, que Atlántico Pucurucha, che achka con una cacha linda. Chay perriki konan ima pasakuchkan ari hayninpa kuna rima payar haykichik chay Estados Unidos chay puki petrolero kunata kitachkan suakuchkan piratería nisqan troachkan naspa chay apakon naspan chay Texas nisqan Estados Unidos man chay arachin chay carganta vaciakoykun o sea carganta mana ni kutichikunñachu pelegon chay decomisaron ya mana quitaros kinaño, suaros kinaño, que con hawakuchkamanta digo. De frente para con las unas más publican gora, quitaron chignispa. Ima pachay taninko, wakej chay petróleo apakuna mancha con ancupaj. Mancha cospango manaña en Venezuela mantranten a coñacho, no tengan Venezuela, wakcharon gayapa. Wakchaj manaña arma con atranten gañacho, pero con Venezuela, con tiempo viña cachcancho, o que le con alicao. Manaña Estados Unidos patrón Hawaii Cañacho, ganan cachcan los BRICS, manaña Estados Unidos caso China, potencia en tecnología, incluso en Estados Unidos Castalla, Japón, igual, potencia en tecnología, India igual, aunque Japón que Estados Unidos pa Watas Hangraj me cachcan. Y China y Kugliakta con una paz, ya manaña Estados Unidos caso y tomo un angoñacho. Tengo que Estados Unidos manta, mejor dicho, que Venezuela manta rantichkanku petróleo taricao chinocona, rusocona, indiocona, chay iraniscona y wakiakona pas rantichkanku. Chay narantina coilea. Este que Venezuela petróleo taranti con chawallata. Crudo, duro nisqanta. Chawallata. Haynin pariqueao, Rusia apaikorja petróleo ta ya nos hachataña ricao chay combustible nisqantaña, chay petróleo crudo tañacho. Venezuela rantichkanta chay ña preparas hataña chay gasolina, diésel nisqanta, gas chay kunata rantichkanta. Y rantikuchkanta. Chawampi y chay nataja chay refinas hataja rantichkanta chayna chay negocio por ejemplo Irán pakan achkari que petróleo chawapas ya nos japas pero falta chkanta petróleo que awenas pa buques iraní pas yaikos para rantichkanta ricao China para mí es mana cancho petróleo, mana cancho caspas can que nada la chica, pero mana cancho, Iranti, Arantin que principalmente Irán manta, países sancionados, Rusia manta y con anja Venezuela manta, ricao. Y justamente China man apanan parme que Irán Arantin o que llegona palegona. Chaymanta arantin apan mana kikinku pachu.
Rusia mantañataqmi chay na preparasqataña rikao apamun riki kay Venezuelaman hinaspañataq vaciaykuspañataq chay chawa petroliotañataq qhipikuykus chaytañataq apan Chinaman hinas Chinamanta rikaqlla naman Rusiaman chayan hinas chay cargakamun chayna purisqan chay hatun petrolerokuna kay Mar del Caribe nisqanpis kay Estados Unidos riki chay bukikunata riki kitachkan ña hayninpi niraykichik achkatañan quitaron nispa rikao yaq kimsataña rikao incluso mastaña aunque ima banderayuqpas kachun harkaronsi chino banderapas irani banderayuq India porque Indiapapas mana kanchu petróleo Indiapas rantin petróleo tinas kikinko riki chay refinerianku kachkan chaypi riki paykuna yanuchkanku rikao porque yanuspami chay petróleo combustiblekunata urquchkanku y aceites y combustible nisqanpi tantos richkan riki kay Venezuelaman rantiq haykanpi aw docenanpichu imaynay chay petrolerokuna ten seri que Estados Unidos papantachis payaja chay pakapi hinas wawqillaykunapi paykuna sayaronraq avanzanraq kutirinraq kay hanamanraq uramanraq chaqay huk buque ima sutiuch kasqapas buque chay seriki kay Venezuelaman yaykuq tukun tensi chay armada Estados Unidos riki harkananpaq puntanman churakamuyta munan caro ya manaraq cercapiraqchu natensi hanayman pasan hinaspa chay radionta parlanku rik hamuchkaniñan Panamá pasachiwanaykipaq ya preparapo timpuchaykita nispa porque Panamapi kachkan riki chay famoso canal de Panamá rikao canal de Panamá chimpanku riki chaytaqa sumaq contrataykuspalla chimpachinakunku hamuchkaniñam nispansi Panamaman pasakun tensi chay uyarayanku kay nakunaqa riki kay Estados Unidos kunaq uyarayanku pasaron waklamanmi kao yanqa hamunchik mejor huknintaña hatisunchik nispas hukninmanñataq rikao chayna Venezuelamantaq yaykuq tukun pasan hinatiñataq uraylawan pasakun mana huklaman richkasqa muyuspallachik kaynaman demora chay huknin hatinankamanyataq chay Panamaman riq Venezuelaman pasakuyku chaynas pantachinakuspas wawqillaykunapi laykuna mana chay buquikuna ninchu Venezuelamanmi richkani nispaqa mana richkani kay namanmi kay Haitimanmi richkani wak Panamata chimpasqa waklaman llaqtayman kutikunaypaq nispa chay buqui chinokunapi rikao porque kay Panamaninta chimpan hinaspañataq riki Chinaman rin manan kaylaw ninqa muyum kachkan chaylantan chimpakurusaq nispakuna wakiñataqas uraylaw Brasilawmanmi richkani nispan muyumun rikao Brasilawman manas chay buquikuna ninchu Venezuelatam richkani nispaqa porque parlanku radionkuwan porque kachkan chay comunicación porque Estados Unidos riki maqtachat chay comunicación riki hapichka mayqin buquis yaykuchkan Venezuelaman chay yaykuqtam riki kunan atakasunchik quitasunchik petroleonta nispa riki lluqsiqta yaykuqta nispa riki wawqillaykunapi laykuna tinsi riki chay rimayninkupiqa mana rikao huklawman riq hinallas yaykuchaykun pantarachin riki wawqillaykunapi laykuna pero Estados Unidos pas rantichkantaq Venezuelamanta wawqillaykunapi petroleotaqa kikin Estados Unidos rantichkan a través de empresa kachkan chaynintaqama rantichkantaq porque Estados Unidos pas munakuchkan petroleota rikao kikinkupaq y chaynallataq waka Europaman rantikunankupaq chay Chevron ninchu chay rantichkan astachkan wawqillaykunapi laykuna mana chay buquitaqa interveninchu Estados Unidos mana interveninchu wakiqkunallata intervenen imapaq chay intervenen amaña Venezuela rantikuptin manaña qullqin kaptinmi kunan riki wakchayronqa ninanpaqlla wawqillaykunapi laykuna chaypaqmi rikao
chay que kay China ñari que como chay taruachka porque China pa booking con nada pas chay naron ya hati cacharon serie que chay armada estadounidense o que con chay mar del Caribe nishan benate en China que piña gorospan Estados Unidos chay violación de derechos internacionales nishan tam ham garuachkan mana de frente tan en chima pa me booking hati cachan nisparse no liuta defendita unas parega chay petróleo buques petroleros con atajam chay incautación niskan o sea kitachkan que suachkan que ne chay taruachkan que Venezuela cercampe ama chay taruacho nis parigao igual Rusia pasó a que con Palegona igual buques rusos chay no sé buque con ari que nape hari que puriskan o que con Palegona que mar del Caribe niskan peja China kachkan wajile con pregon. A ver, kachkan achkarima era como la mama tokozon chau, ya ta ora pasaramon. Nyas riki kai nisonchik. Taita trom. Atakaita munach kan iko wajile con pregon kai Venezuela ta. Atacaron maña carja, jai katapas wajile con pregon kai Venezuela taja. Jai katapas atacaron maña carga pero mana atichkancho atakaiti imainan pichakaya ñagarimachkanchi ñarikao Rusia, China igual que llaqtakuna yanaparon rico awqillaykunan paykunas chayta manchachkanku que paykunawan peleaqa mañayman disimulawlla pantaykachispalla atakasunchis mana chayllachu awqillaykunan imaynanpis kunankama mana kay Estados Unidos de frente kay Venezuela mi aykuchkanachu aunque ña kachkaña chay qaynin puylasqaypina chay guerra electrónica, guerra informática o kay willakuykunari que tokoy madurpa contran perikao kay naruchkaña nis parikao chayta chay guerra de hackers o chay pasó en guerra cibernética hacker kunapas atakachkanta que kay Venezuela empresa kunata rikao y Venezuela ñata rikao kay China pa y Rusia pa chay Cuba pa yanapa kuyninwan defendicha kullachkanta rikao hasta que uno kachkan rikao incluso achkatañas intentan kay Venezuela yaykuyta pero mana atichkan koraqchu porque chay intentan pakan llamana de frente tachoricao incluso ñasu awqillaykuna pallaykuna kay semanata manarik atichkankuchu chay wakiqkunawan porque chay guerra electrónica nisqanwan primero atacaruyta munarqaku Venezuela upallarachis pariki chay yaykurunchik disimulawlla nispenatinsi mana atinkuchu hinatinsi kunanqa pikunañam kachkan kay napi kay atakananpaq kay Venezuela atakananku pawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos se kay Puerto Rico man mandaron tropas y maningum chay tropakunata fuerzas especiales seguramente película con apoyarán que chay fuerzas especiales tal nisparicao chay fuerzas especial con a veces requieren llaqta con aman pitaps jorcomonanco pa otra pitaps wanchinanco pa son delanteros pues no delanteros chay siña kay semanata chayaron ña kay Puerto Rico man fuerzas especiales si chay fuerzas especiales manaña chay wakej kuna atinkuña dos chay fuerzas especiales ña yaykunqa enas pariki limpian que chay ejército tropa yaykunanpa chay fuerzas especiales que mana de frente tuyakuspacho jamochkan guerra wancho bata no disimulado yaricao como terrorismo aunque ya contra algo disimulado yaricao coche bomba por aquí asalto por allá asalto disimulado yaricao aunque ya contra algo chay fuerzas especiales Hukñataxi imaynanpis mana Estados Unidos atacachkanraqchu kay Venezuelata porque Venezuelatas insultachkanriki kay Estados Unidos por ejemplo chay lanchankunawan
chayllap helicópterokunata avionkunata mandaspa si bien cierto Venezuela defendikuchkan defendillarik Estados Unidos se munan kay Venezuela Estados Unidos chay nankunata chay ejércitonta atacananta imapaj chay quintullawan kaqaya Maduro atacawachkanchik llaqta masiykuna Congreso Maduro atacawachkanchik leyta de una vez aprobamuychik defendikunanchikpaj nispa chay apoyuta Congreso manta mañakunanpaj y chay quintullawan ejércitonta rikamaycachinanpaj chaqay atacawachkanchikña ejércitoykuna defendikuychikya nispa tenqa llaqtarunakuna ninqarik imaynam kay napinarika kay Hamaskunata imaynatan kay Israel atacan Hamaskunami primero atacarurarqanchik natin ñuqanchik defendikuchkanchik nispamik hasta último riki nirqarika pero chay fichachik atacaruranki pero chaymantaqa ñamik susigayñaya nispa niptinkus manam hasta chay Hamaskuna lliw wañunankamam atacasaqkuqa nispañataq igualito kaypi parikao Venezuelas chay de frente atacaykunanta munachkan chay insultan acercaykunraq chay bukinkunapas avionninkunapas helicóptero chayman sumllalla defendikuchkanikum nispa Venezuelata llew llapa tropanwan atacanankupaq pero Venezuelañata riki artichkan mana chayllachu kay semanata wawqillaykuna pallaykuna karuntaq kay ONU nisqanpi hatun reunión justamente kay Maduro hayakuyku ñam ya fuerzas tropas especiales ñam armaron ña atacawaykuta munawachkan defendiwayku ONU Naciones Unidas nispa chaypis allallinta defendikuron nika imam kay rimasqaykunata chaypi rimaron nika wawqillaykuna hasta más taraq pero Estados Unidos nichkantaqa manam ñuqaykuqa chayta churachkaniku simplemente chaqaya manamik paykuna kasukunchu manamik kay Venezuela riki chay petroleotami quitaruanku chayllata ñuqaykuqa kutichipuachunku nichkaniku nispa allintatasa qhiwin wawqillaykuna pallaykuna chay Maduromi kayna wakna narco etcétera allintataqsa paykunapas saqmanku saqmanakurunku allinta kay semanata kay ONUpi especial kay Venezuela mañakurun riki wawqillaykuna pallaykuna kay chay fuerzas especiales estadounidenses chay kay Puerto Rico man acercasqanrayku enas pariki chay qhawarichin riki kaqaya alpaykum petroleykum nispa nin imaynataq chayqa qamkunapapas chaynallachu imaynataq chayqa nispa chaykunatapas rimanku wawqillaykuna pallaykuna como ña riki kay fuerzas especiales yaykuchkaynatinsi kunan Maduro llapa armata imaynam kay Perú perika armata aypurqaku llapa ronderokunaman chaynas Venezuelapipas armachkanku ronderokunata wawqillaykuna pallaykuna mana rondero sutiwanchu huk sutikunawan rika tinsi ejército rispan aypuchkan llaqtaman kay armakunata fusiles nisqanta ejército chay armakunata ya wawqillaykuna pallaykuna manda chay tanto arma rika seguramente kay Chinapa o Rusiapa Irán waqay chay fabricasqanku rika chay apachisqanku chay apoyo riki chay arma rika wawqillaykuna pallaykuna chayta riki aypukuchkaynatis sichum chay fuerzas especiales yaykumunqa hinaptinqa riki como civilkuna fuerzas especiales que civil mi que nispan que descuida con gana te pan manta que pan ni chemonga tropaja huklau kachkanga y civil con que entonces va a haber guerra civil agentes especiales vamos a llamar que hay guerra más taña pujo pachkan porque cualquier cosa ta jamana por ejemplo kai semana ya ta con pallaykuna kai semana ya ta Rusia atacaron chaynata Nigeria nisqanta chaqa Nigeria atacay con fácil tawawqillaykuna paykan porque mana Nigeriaqa armakunchu kay Venezuela hinaqa
Ima cuentullawan ari Nigeria perik wanchichkan cristiano kunata paykuna kachkan riki Nigeria pi kachkan problema rikao kachkan riki gobierno kachkanta chay rebeldes ¿no? Y chay rebelde kuna riki wanchichkan riki llaqtam yaykuruspaqa pitapas maytapas wanchichkan rikao imayna kay Pero pe terruko tiempo pe wañuchinakuy karqa chayna wañuchinakuy kachkan Nigeria pe no tienes chaypi cristiano kuna wañukuchkan rikao musulman kuna riki mayor parte kanko chaypinas pues cristiano kuna maqta chekni antin chay cuento yo de que Estados Unidos kay semana atacaron China taruay tamonarja Venezuela tapas pero mana atiruchkancho riki nate konanga más tan arma kuchkanko incluso nichkanko riki kay waki llaqta kuna pues kachkan tercera guerra mundial kay Caribe pim hallakuykon nichkankuña porque tercera guerra mundial hallarin Ucrania pim Israel bisi nunkunat atacaptin michay pim hallarin nispa rimay karqa rikao porque kay Venezuela defendinankupaq chaqaya sayarikaramon Rusia, China, India, Irán, chaynataq riki Corea del Norte pichqa llaqtakunaña y chaytataq apoyanqa riki naps kay Petro colombiano paypas entonces ya suqta llaqtaña ñari que mana de frente tacho kay Venezuela pues porque Venezuela taps amenazas canta rikao menatin Venezuela pues mana de frente tacho pero ichaja disimulado ya a través de política porque política roraya kayna rimas pa kayna tangarin quiera conciliana con guerra políticas rima más que nada pues rima chay guerrañataqa miki atacanakuy rikao sipinakuy wanchinakuy terrorismo chay ruray riku awqillaywan palaykuna hasta México pues niykurun ña rikao amaya wiraqucha Donald Trump atacaychu Caribe hampachuma amaya riki chay llapa chay convenios internacionales kunata hamqa yanqachaychu hampas firmaranki nispa disimulado chaylla riki churamuchkanta rikao y chayman ha tenido ya kay napipas kay Ecuador pepas Donald Trump armachkanta kay retuntapas hunqayta chay guerra mismiritinqa chayllamantaña yaykunanpaq permiso mañakuykunqa o bien Colombia o bien Brasil aunque manam Ecuadorqa Brasilwanqa lindanchu Colombiallawan quizás Panamanta rik muy chaykamunqa hanachanta muy chaykamunqa rikao Chaynan pasakuchu awqillaykuna palaykuna así que mana rikao kay Nigeriapiqa hunqaychallata chaqay atacaron chay ISIS nisqanta chaypam sutin militantes de Estado Islámico famoso ISIS Estado Islámico chay islamkuna chay musulmankuna paykuna chay wañuchichkan riki chay cristiano masinchikkunata chaqaya Estados Unidos atacaron chay avionkunawan rispas chay más o menos maykunapi kasqantapas musyanku rika kay llaqtapin waq llaqtapin tiyachkan kaypin ejérciton tiyachkan ña chay musyasqaña kachkan chay lawman si bombakunata rika kay avión rispan atacaron kay Nigeriapa awqillaykuna palaykuna y chaynallata riki kay gobierno Nigeria paytapas obligaykuron rikao atacamuti hamon defendikunkichu nispa rikao pero diferente entre Nigeria y Estados Unidos porque gobierno Nigeria pas allenmi atacaya chay Estado Islámico kunata chay parik sasachakuyta apamachka nintaqya Venezuela permanece chaynachu bien wawqillaykuna pallaykuna más rimayraq kachkan kay Venezuelamanta justo chaykunamanta temakuna pero bueno pajarinña riki pajarinña rima chaykuchkasunchu wawqillaykuna pallaykuna kunan ripuchakuni pasachakullani porque kay geopolítica nisqanqa es un amplio wawqillaykuna pallaykuna chaypa geopolítica imayna chay porque kay tierra política de la planeta Tierra chaymi chay wawqillaykuna pallaykuna ripukullani
Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.